لستوري پروردهی فراتي دنگزی ستوري نافچهک مردینی و دمک درش حکمه فیودالان آغا بگ و شیغان بو وکلک دورین ولید. ربن نشتجیان مجبور خوارزین خالکی زلامین خالکی چه شیخ چه بگ بون. کسایت مافتونه یعنی هبونا وان بشک. باری بندستی گران ناوندا نافچه بحکم عربان دولت بروکراسی ترک و بیناو بینکار کرد نکارن تو کارن خویم فرمی بگ بینه. دو جاران بندستی دو نیر لسر کردین بلنگازی ربن. لوما بگ آنجی مالمزنین عربان بکت خواریا وان ربنان کاری وان لدایرین فرمی قاشو راست کرن. هلبت مامور و بگ شریکین هف ماست رون نظام چه بلاش جغین قزنش کرنا پریان و تفس تو قالند. به هفکاری بگ و ماموران ارد و زوین گندین کرد سرخواه یعنی لسر بگین عربان تاپود کرن. قاشو خالی وان برحتی که دا خوارزکین خود خوارن و عرد و آوین وان لسر خواه تاپود کرن. نه وجدان بگ نه جیه کارمند دولتی ده ایشیا. جخوا قالا جنان تنبو. مافی. دم و دوران بهوری. استیخوار و بلنگازان نخواستن بلنگازن کرد چه جن چه میردان پی رونایی کی. سترکه که او کشاندن پی خواه. مشیان. سول قطیان. برچی. تی. بکسمان. کنج پرپتین لی او مشیان. ارد آو و آسیمان را پیچاندن و مشیان. هیجی دمشن. ایرو بشوپکه کو به سربلندن بونه خواه و سترک هر گشت به. و پیوا کو دلی من گشته که هریده که کو دلی من ده قفصا خواه هلنه اوه. ایرو امل نافچه استوری بره برین خواه بشتاره رونشتنه که پروردهیه یال سر و کویا زاین دا جواکی بون. بیردوزی زایندی افتشته کو جن امیر لدیجی هف جیانا خواه بردوام بکن. تکوشینا میا لدیجی نوکیوی زایندی دی بردوام بکه. باشه اف بیوین جنه کنه. یا کو وی برنامه دمشینه یا کو وی درسا دیروکی دمه جنه کرد ازانایه. اره شکو ام هاتن کو. دخوازم لگوری وی روشا دیروکی مسئله راوه بکم. لکا بره روش چه بو؟ ام بشوپینه. هلبت ev naveroka peyva mamosteya meya jine. Zabuna xwe ve keçik, qîz an jî jin dibu yekedin. Ya din angol hember nêr, mêr, qels, zelûl, her tiş ji bo nikurik nêr mêre. Peyva xweş, hêvîdayîn, şêr, jêhatî, şerker, domdariya esil a malbatê û her wiha pêve girêdayî ye. Lê qîz stûxar, li benda qismetê xwe. Malê bav û bira, berendama jinbûna pismam, kurxal an jî berdêlî. Berdêliya bira yan jî bav ku jin bavek were. Yani jiyan nebivîna wê. Berxwedan zêdeyî berdêlê dixwaze û jiyan tev xetere û bêhêvî. Ev şikestina wê derkirina ji ber çavxistina pêşî. Em bêjin zewac mêribê çi ew e? Divê ku ranbîne. Divê barê jiyanê tevî hilgire. Qisûr tev ên wê. Hilbet em qala xilbeyê dikin. این جوی روشی بری هنه لیکن پرگال وک آجور دخبته. بشکستن آنجی و دکرنا دویمین ادیجیان دوجه هه. توجن بوی حالی رازیه. بزیدهی. لگوری وان مچاره هیا. جور بربجیر مراستیا جیانی نه اوه. و او روش نوکیوی زایندی جواکیه. ایجا بندستی و میتینگری زیدهی سر گزبه. ایجا وی 5-6 سالین داوین تریجک آفری. به روناییه جین کت فرقا زاینده فرقا هبون و جیانا خواه اف تیرش کت سنگا وان قفس شکند دریل و کیویه وکر لحلبت به تکوشینک دجوار ستوری جیبو مکانا وی برخودانه و شاهد ایروش جین تکوشینا و کیویه زاینده ددن برخودانا وان جیانی رونی دکه و میران جی دکشنن نوا و کیوی دموکراسی و آزادیه لگل زورداریا مدرنیته کپیتالیست هشمندیا میرانه و دولتین زورداری فاشیست. جنین کرد خو برخستن کرن. بون ارتش، هزین نشگری و پولیتیک، رخستنین جواکی و سیویل آفراندن. دناو برخودان و تکوشینک به هم پادنه. و رزدار عبدالله اوجلان تفگر آزادی کرن شوقا و تیرجا دلیخواه. ایرو برخستن بونا تفگر جنا آزاد بر بجیانک آزاد و وکهو دچین و بکزین خواه رونایی زیده دکن آزادی درسن. هوالا ما گلک دشکوتن مالاوی آوا. گهتارانجی هستین خواه رامانین خوانین زمان و جنین نافسره بدلگشی روشا خواه بره و ایرودان برهف راوه کرن. هیوی برقی
Jina ku berê bindestên mêr û pergala mêrane bûn, îro val stewrê li wê stewra feodal û pergal mêrane bi serbestî dipeyivin, hestên xwe rave dikin û rêxistina xwe xurt dikin li gel rêhevalên xwe yên mêr ên azadîxwaz. Belkî bi hejmar qelsî heye lê di afirîna raman hest, azadî û hêviya dahatuya azad xurt û zindî ye. Bi jiyana xwe ya civakî vêna radixin ber çavan. Ku ez wek mirovekî Kurd mêrekê bindest stûxwar vêna dibînim. Coşa dilê min bê sînor e. Bi rastî jê jin pêşengiya jiyana aştî û demokrasiyê dikin. Berê mêr û civakê didin jiyana azad û wekhev. Ku wekhevî û azadî tune be, jiyan tune ye. Newekheviya zayen da civakî koletî, serdestiya mêrane tîne, pirsgirêk teşqele, xerabiya dêrûniyê tîne. Nexweşiyên civakî tîne û pêşeroja zarokan jî tarî dike. Wexta ez rewşa stêwreya berê, rewşa welat a Kurdistanê û yan hat didim berhev, li gel qelsî, dewamkirina kuştina jinan û kêmaniyan û têkoşîna li hember van şaşî, xeletê, sûc û pêkateyan hêviya minî azadiyê gur dibe. Lê divê xebata civakî ya azadiyê domdar be. Berê çawabû, niha çawa ye bi saya rêxistin, cangorî û têkoşeran, çi jin çi mêr.